maguru maku guku ona ni uramaka tondu ona edwe ciretie ni goka ku tarugama na maguru maku tugukenerere. It is your first time to be here. You've never ever been in this church. Rekei mwine. Leo tuko na wageni wengi sana. Wageni. Let us celebrate our visitors. Tukenere ageni aitu. Na ngoro ikarete hakuhe na mugeni. Stand up and do the necessary. Amen. Ageni aitu karibuni sana. Aria mukire mwena wendo wa guka guthoma. Ona aria mukire gucuthiriria kana uguo kwiragwo niguo. Leo karibuni sana, tunawapenda na mjisikie mkiwa nyumbani. Amen. Umuthi ndienda kwaria muno tondu ndienda kuhujia. Neiga na mama guku rucini. No kamurenda nenge mwaki. Mwaki ni ucio. Inyore ubukagia ndege. Tondu umuthi ndiratigirira andu aria managirio guturikania andu aria mwana kune kwa mutikanoneke. Umuthi ni murathi ukurwo. Umuthi ni murathi ukurwo. Ira cio ngenie ni ndirathi ukurwo. Na njugire andu makue visa ciao, makue passport ciao. Mundu anaimwo visa ni tureheria kiundu kiu. Mundu anaimwo passport kiundu kiu. Umuthi ni breaking the impossible ceiling. Ira cio no nginya kumunyo ibati. Mwira ni mandigiceirie muno. Mwira ndikwenda kumenya. No onao matikumenya haria ngugera. Lazima watu watokee. Andu akai no nginya witikio wao kai iguru meke atia. Wacia guthi kwande wathire kwandikwo wira. Ine tarora bathi ya Super Metro ikiritwo JCM. Tarora bathi ino riu ni keiki tumiheage wira tugithie kundu. Inywe mwakirio bica ugai muheo namba na mwiro ritwa ria ndereba. Angikorwo ino ni bathi mutumia uyu ni uriku. Mutumia uyu tamugucie one ni aroneka bathi-ini. Ino ni bathi ya Super Metro na i kanitha. Nikio ndamura muona twi online mutigecikagie no inyui. Ni kuri andu aki very important. No gukorwo uri othiaga na ngari iria ni endete Ngai no sande akoragwo wira akamenya ndie gutinda kanitha. Undu uyu ni mwega na kweli sisi ndio wa kudumu. Ikuaga ate mutana disturb. Nutino anyu kana teno anyu unakuwa serious. Anoni ke kanitha serious uko na heho kava guku. To ikara ta mwenjera ta ndi commander. Tari ndira mwirora muwe. Bwana Yesu atukuzwe. Muthenya wa umuthi Ngai ni aturate muno. Agatuhe ageni agatuhe arata. Na nijui kwa mutumia marokire na Reverend Jane Moit. Na mutumia ucio ni aratwara kairetu gake airport thaa mugwanja. Madam Dorcas guku nini njue guku uka na kairetu kau gaku korwo ni mukire nako. Mutumia uyu ri reke inde muharugano rwake. Mutumia uyu ni mutumia abata uka ka gera haria kwenda ha geroho muna aroraga muna ethimaga ona hare. Amen. Au twakithirio ni mutumia uyu augire no kinya mwake handu ningi abata na wheelchair yakwa na twaka ningi agitumomorithia uyu na tukimakai akiuga no aturere kinya thirikari tukirigwa atiriri o guku kimwira kireke tukinyie hau urenda tugikinyia kinya haha riu ona ngitindikwo ni abataga wega uka. Mutumia uyu ri ni ateithiriirie Pastor Jane muno, Reverend Jane muno. Tondu mutumia uyu niwe weinithagia kigoco kanitha wa Coventry. Uyu niwe wa muthungu kuu.
na thaa mũgwanja nĩ aratwara kana gake airport, na tondũ aikarĩte hau ndikwenda muone au maĩ mwĩcirie nĩ kuma oima, na nĩkĩo ndamwĩta nĩgetha ageithie andũ aya, tondũ rĩrĩa ndokire kwanyu bũrũri wa Ngeretha nĩ wega nginya ageni arĩa moka rĩ okorwo maigua na kũu ta itarĩ kĩene mamenye ndanathi nĩ ndarĩ bũrũri wa UK na andũ aya makĩnyita wega mũno. Niĩ ndĩrakoma kĩmũka andũ a Ngai nĩ ũrĩ wakoma nginya ũkera Mwathani Ngai ũgekunya. Am I lotting? Am I dreaming? Ũgokĩra rũcinĩ ũgakora cai ndacabagwo nĩ athũngũ arĩa mahũrire guka nĩo maranjĩra, what can we serve you, sir? We have boiled eggs, we have fried, we have etagwo crumble, etagwo itumbĩ rĩrĩ rĩhana tarĩa nyanya no rĩtiraumũkana, matumbĩ magapakwo hau hakuhĩ akwĩre we have a fertilizer akwĩre. Andũ acio aya nĩo manjigire maica macio. Niĩ ndĩrenda ũgeithia andũ aya nĩgetha ona ihinda rĩngĩkinya nĩ ũkumagara ona we ngoro yaku ĩigue wega, toka ũgeithia andũ aya ũgeithie nĩma rĩu geithia aya. Mwathani agocwo. Amen. Aya nĩ atoria mũnganĩte nĩ majemedari mabara moimĩte ndũrĩrĩ-inĩ ciothe na makaina na thiomi njerũ. Niĩ ngũina rũrũ na nũngaina igũrũ ndũrĩrĩ ciothe ciũnganĩte nenyamũkĩrio nĩ araika yaka iriothe. Bwana asifiwe. Amen. Jitagwo Sister Dorcas all the way from Manchester. Hata kama bishop anachomea Manchester, mimi natoka Manchester. In fact, naishi karibu na kiwanja ya Man U. Bas, yaya. Nani mwakena? Alafu pande ingine ni Manchester United. Kwa hivyo tuko sawa. Manchester tuko sawa. Manchester mpo? Msijali. Mtakuja Manchester kujionea mpira nyinyi wenyewe. Wakati nilikuwa na tabasamu kuja hapa, naye Pastor Reverend Jane akanikaribisha mahali hapa kwa sababu nilikuwa nimekuja kusherekea babangu na mamangu, wazazi wangu ambao walikufa miaka 10 iliyopita. Basi nikawajengea kaburi mzuri na nikamwarika Reverend Jane akaja akanisaidia kufuekelea msalaba upya. Na ninashukuru sana JCM kwa kuwa mna Reverend wa maana sana. Amen. Sana sana. Reverend, barikiwa sana na Mungu akupe miaka mingi. Bwana asifiwe. Amen. Basi nimeshukuru kwa sababu nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Hapa nimekuja na bwana yangu. Bwana wangu mimi wa miaka 25. Wow. Na ningetaka tu aje tu hapa mumuone. Nampenda sana sana. Atakuja hapa mumuone kwa sababu yeye ni mtu wa Mungu. Na nimeshukuru sana kuwa mahali hapa. Nasema asanti. Nitatoka nikienda airport, kwa hivyo mkina nikitoka sikutoroka, bali nitakuja tena na tena na tena. Nashukuru sana. Mungu abariki sana sana sana. Amen. Tugeithie tuigure anagia tire hano koni hai. Bwana asifiwe. Amen. Itagwo mukiri wa Njoroge kana Mr. Blessed. Maandiko moigaga thĩinĩ wa Ephesians, blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amutakiwa huwa mwisho. Amen. In Christ. In Christ. Thĩinĩ wa Jesu. Amen. Asante sana. Gwitũ nĩ Gĩthũngũri. Na wikaga JCM ya Gĩthũngũri hakuhĩ na hii. Wow. Thank you so much. Na wanangu wakiwa hapa,
sisi tunapigananga vita. Nyinyi kwenye mnapigananga vita? Imwe yake. Nyumba yetu ni nyumba ya vita zile kali. Tunaona nina nguvu. Basi hapa maombi ni mingi. Familia nyingi zinateseka. Bwana asifiwe. Na hii yetu yaweza kuwa moja yao ambayo inateseka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati mnasikia mume wangu wanasema anaitwa Mr. Blessed, kweli amebarikiwa na watoto wawili na bibi mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Lakini shetani hapendi hivyo. Tunajua hivyo. Lakini tuko hapa JCM kwa sababu bishop yuko hapa. Mkono wa bishop utarejesha mengi. Amen. Na nashukuru sana bishop, utaendelea kutuombea na Mungu atatubariki. Amen. Amen. Na watu waache vita. Hata mimi katika hii kigongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndatiga bara. Bwana asifiwe. Amen. Amen. God bless you. Amen. Tuwapigie makofi mazuri. Mutumia ucio no nginya ingiamwita nigetha ageithanie tondu ni andu ega. Andu ega reke ndimwire. Ino thi ndakwirire andu mabati kumenyerwo ni andu aigana. Roraha. Andu aigana. Mundu wa mbere ni mundu mwega. Uga mundu mwega. Mundu wa keri ni mundu mukeni. Uga mundu mukeni. Tondu rorai haha. Nona nyuo ni murithi UK niki. Boni ndurugame mwina hira mugeithio cio no wa Manchester. Wai ni muranio. Muruthi.